Pamirsa tradisi manah toye ringedan upacara ngaben utawi pelebon, sanengangen toye suci wanta nyinayang pembersihan tur sarana jujur sunia loke. Toye ning inucap mau utama pisan ring pemargi upacara ngaben. Kawigunan toye nenten wanta ring sajeroning kauripan, nanging taler antuk ngiringang sang atma nyujur sunya loka. Sedurung pengabenan, kali raine sedurung nyane kemargiang upacara manah toye, ring gena witning toye sane nampek. Sekadi upacara ngaben ring desa adat Banyuasri Singaraja, upacara manah toye kemargiang antuk ngaturang Banten, sane keiring para turuna-turuni sane ngawiguna yang busana khas buleleng, keluarga kantos keramane taler tadun, keiring antuk suaran gong. Lanang wadon inucap antuk selanturnya nih pacang manatoye sane pacang keanggen ring sarana upacara. Padengan inucap mau tamu pisan ring sejeroning edan ngaben antuk ngiringang sang atma nyujur sunyeloke mangdane sida memargi antar. Antuk selanturnya nih mali kali raine kemargiang pengabenan nganyut nyekah miwah ngelinggiang. Yasri Yuli, Bali TV.